Rugby Mafhungo wa SABC vapano Auckland Park, Johannesburg. Tui Mafhungo marwani nga chino kea. Presidente abopindura mbuziso kabutano la rushaka na musi. I think it's the reason why I needed more money. Say that again, please. The reason why I needed more money to fund the contract. Abo vusmus ket matala botanzia ka komishini ya madlanga. Masinya informed me that Mr. Brown Mokgotsi has planned an escape from court on the 20th of August 2026. Kote na musi hota uribo Mokgotsi boba bachikotodo dita mu ofisi ya mapolisa bandura miso uriba kono nengazwa buti. I'm not just shielding them, I'm taking responsibility for what some decisions we made, but obviously we're a group. I don't want players to sit and explain here. Kaza mitambo rabresa mutambo wa timu ya Box na All Blacks. Da di madekwana riba isera mapungo pano ka SABC2, SABC Plus na kali hai. Musi batikupindura mbuziso ya chimebi chirwane cha lihoro la ANC paramendeni bomudumseni ntuli. Presidente Bozera Maposa abari mashangwa zingo la chipembe ya Afrika kana SADC akwambezana witero tusa shangwa la Madagascar ubiyarera kama itere andayotewa bari leno shangwa la Afrika chipembe samzira panda wa SADC liko tusa upfukera uho ka shangwa la Madagascar uya kama ubuso wa andayotewa nganda izo Presidente Bwamba ngandira zine mu buso zaurwa na kaidu ya madi zimwe mbuziso ze Presidente babuziso parliamenteni zikatirandira ine mu buso wa kuchimbiza ngao kakati zinaza kweterwa abazirapo abanova mashangoni yanda. Approval was given for the deployment of a SADC liaison office in Antananarivo to support the implementation of the program for the refoundation of the Republic of Madagascar, the electoral reforms, as well as the organization of the referendum and the general elections. South Africa and SADC maintain that the reform process, which is dubbed refoundation process, must remain inclusive. It must also be transparent, impartial, and time-bound. The implementation of the Energy Action Plan brought to an end more than a decade of persistent load shedding. And sometimes people often think that the load shedding was only over the past 18 months or 2 years. We did have persistent load shedding on an intermittent basis for almost a decade. We have taken the same approach of focused, coordinated actions into developing the National Water Action Plan. The issue of the instigators of this violent actions that have been taken against people from other countries is a matter that is being processed. The police have informed us, and all security apparatus have informed us that they are following all that up. They are getting all the reports and evidence. A number of other people have been arrested, and Komishini ya Tsaziruso ya madlanga yo fori murado wa chigwara cha buchinyi wa vusmus ket matala wo rimerande biso ya mashirini ya randa za milioni 3 ini ya visera kagara zitodombezwa marugana na mbadero yoitwao ngara mabindu wa zitendara abo hangwani Morgan Maumera uya kabo Agrippa Koza iyo ndibiso yaruva kabo Koza e presala panda kara mabindu orobao
whereby na zitekisi bo Jonathan Mswazi Msibi fedzi na uzora rozi sumbedza umatlala vasichathalukanya zwavhuḓi uri ndi ngani vho rumela ḽiṅwalo iḽo kha vho Msibi izwi a zwi ngo ṱanganedza zwavhuḓi nga vhakomishinari vha khomishini ya Madlanga. The only question I asked you and what you and I are debating is why you sent these particular documents to Mr. Msibi. I never asked you what the money was for. But you said I'm hiding something. I said you are hiding behind your lack of recollection. It's a lot of money that you have forwarded. Mr. Maumela is your contact. Mr. Msibi is your contact. You have dealings with both of them, Mr. Msibi and Mr. Maumela. You had and you have dealings with them. There is no scenario, plausible scenario, where you have absolutely no recollection of how a total of nearly 3 million rand, you have absolutely no recollection of how it came about that you are sharing. You're the one that's forwarding payment notifications to Mr. Msibi. I think it's the reason why I needed more money. Say that again, please. The reason why I needed more money to fund the contract. Mubuso ukwambarira mabindu wa vundula Northwest Paul Brown Mkhotsi boba borukamana onenga koti ya magistrata ya Johannesburg vege opera ongala buna ukupfi aba Mkhotsi boba bachikotodo dita mu ofisi mapolisa bandora miso ori bakononenga zwabudi butanzi ubu bukoverekagara musi bo Mkhotsi bachikwita kumbero ya bili lwabuna na musi uyanga butanzi honekedziwa kote mu ofisi mapolisa bandora miso wa sentara ya chimero za bandora miso ya Johannesburg odorumandebe baurwane ba muhasho yo ngamano ayo abo Mkhotsi bo miso la tokosini uskara musi bachiumela kote vege dao galabubiri. Colonel Masinya informed me that Mr. Brown Mkhotsi has planned an escape from court on the 20th of August 2026. He informed me that the plan is that he would disguise in the uniform of correctional official and would walk out of the court cells. 21. I made necessary arrangements for surveillance to be conducted at the court. The court would note that every application that comes is met with new allegations that are always accompanying the application. But be that as it may, in absence of this report, there's not much we can do further. And I believe that it would prompt for a response regarding the allegations that are contained about Siminya and the escape and those factors that follow with it. Your Worship, at this juncture, we do not have an objection to the matter being remanded. Ba lihoro la ANC bari bako jena ka chipinga cha ndeme cha ndukiso zabo za keto unezwa zino bako kunyeredza unanga bonketeni babo kati na rugisela mafuru wa keto umona na shango mu mwarene wa lihoro la ANC bo fikile mbalula bari badekono shukarera chipinga cha upesera chotiwa onga IEC cha onekaza mutiabe wabo wabuketeni chine chabala butano lino. The extended NEC meeting today is therefore not simply a meeting to approve lists. It is the culmination of a democratic process aimed at ensuring that the ANC represents a leadership corps capable of taking forward the commitments contained in our manifesto. We are confident that the process will be concluded with the prescribed timelines and that the ANC will submit its final candidate lists to the Independent Electoral Commission as required. The responsibility that follows is clear: to take our manifesto
our message and our selected leadership to every ward, every community, and every corner of South Africa. This coming weekend, the ANC will localize its manifesto, moving from the launch in Diepsloot and the campaign launch led by the president to different communities. Sungo tutura kure ritumara rikwata riabu ya uskari. Rikode bapo batanganiza pano ka SABC 2 SABC Plus na kali high. Zero la kumbero ya bili ya polisa la Tshwane Metro wa vumo ka zwelo dziza budavizani abo pitano nyane adi waonga gagash na mfumakazi wabo abo Charlotte Bana yo vera pandara musi koti ya magistrata ya Polokwane fogisi la Hawks Canal abo Daniel Makua abo buza kotori abo babiri bangashushe za zitanzi arari babo pororwanga bili Mobigo Mafhungo washu Rutendo Bobodi. Ndikoliwa chote kumbera beli ya Peter Gagash nunyane na mfumakazi wabo Charlotte Divana yotoma kana ikwa panda pano kote ya magistrate ya Polokwane ndimurandi ne akwama upfi botswa mashereni ane abakazi account za bala ifa hangeni murahu mingwani ya 2024 ane ha bushikofi mashereni ha bashumisa urenga golo iza njiri na uchira bumwe buchiro amatere hone ana rozibona muroba musi musodzulusi wa Hawks bana babo kutisho tobajane bachikonde utanzi bane bakohaneza bail na msi oshikabona bamwe bava haningika Hawks ndibo Daniel Makua bane nabone bo bachikohaneza bail bachikonde utanzi bakosumbezori aba babiri abatinga ngauri bangashisha za zitanzi nahone zwinga banga dituwa batuwa banambo botuwa ba mashango dava botochera shango la Africa shimefezi ngoto pfipadzandi zwane zori singamba zwa zvino na muambeli wa NPA vunduni la Limpopo ndivo mashudu marabi vane vakuru renavo zwa zvino kuriwa chote bangari tarushedza ngopfupifadza uri namusi hoitemi ndi zwone zwo itea hafha kha khombele ya bail ine ya kwama vhonanyana na mufumakadzi wavo ndi zwa uri vhutanzi hune ha khonekedziwa nga polisa lihulwane vhane vha vho Colonel Makua bakusumbedzisa uri rina mulandu wo khwaṱha vhukuma kha vha vhavhili vhane vho ita tshikwekwe tsha uri vha homboke masheleni ono khou bva kha dzi account dza dzi estate dza vhafu vha shumisa masheleni u ḓitakadza nga u renga dzigoloi dza vhunzhilinzhili na u ambara zwiambaro zwo no ḓura huṅwe hafhu vha tshi sumbedza uri vha khou laṱekanya dzi tshelede dzi phathini dzine vha vho dzi fara dzine ndi dza vhone vhaṋe zwino vho dovha vha sumbedzisa uri dzi passport dzine vha vha nadzo no vho dzi fara havha vhathu na zwithu zwinzhi zwine vha khou lingedza u nga kwama vhathu vho fhambananaho sezwi vho fhedza vha tshi kwama na mapholisa vho ḓa vha khou ṱoḓulusa mulandu vha tshi khou ri khavho vha songo isa phanḓa na mulandu hoyunoni ho tou vha vhukhakhi vho dovha hafhu vha lingedza na u kwama vhathu vha garatsha Mercedes Benz vha tshi khou ṱoḓa tshelede yavho murahu ine heyo tshelede ine vha khou i ṱoḓa ndi tshelede ine vha khou i ṱoḓa uri i dzhene kha account ya vhononyane uri tshelede iyo i khou bva kha account ya muṱa wa Maisha kuriwa chote ndi zwone ndi hezwo zwo vha zwa ṱalutshedziwa nga mashudu marabi vhane vha mwambiro NPA fano vunduni la Limpopo hei tsengo kana heli dzulo liko ya phanḓa na matshelo vhadzulapo vha Makhuva vhe vha ita mbilo ya mavu mona na thavha dzo nonaho dza Makhuva Skloftini na Tsane vunduni la Limpopo ndi kale vha sikho kavha mutanda muthihi tshigwada tsha vhadzulapo tshine tsha ḓivhidza uri Makhuva Consent Group tsho vhumbwaho nga vhana na vhaḓulu vha vhathu vhe vha ita mbilo dza mavu ayo tsho ya khothe khulwane ya Polokwane u thivhela vha tshikwama tsha Makhuva Mampofu Community Trust vha Makhuva Asset Management Company khathihi na rabulasi
kha u bvela phanḓa na u ita mveledziso bulasini iyo ya vha i ya tie. Fhedzi vha Mafhungo Asset Management Company vha khou hanelela kha zwine vha ri ndi vhone tshikwama tsha vhukuma tsha u tshimbidza mafhungo a mavu ayo. Muvhundu wa Dopeni vha tshigwada tsha Mafhungo vhane vha khou ṱahisa mbilaelo dzavho vha ri vho siwa nnḓa kha thandela dzine dza vhuedza kha fhungo ḽa u vhilwa mavu nga maanḓa kha thandela dzine dza kwama vhulimi. Izwi zwi khou tevhela thandela ya rannda dza dzimiliyoni ye ya vha yo tetshela u alusa bulasi. Zwo ralo vha Mafhungo vha ri ndi vhone vhane vha mavu nahone vho thoma mbilo dza mavu ayo nga ṅwaha gidiḓaṱahe malo. Ka 1998 ge re bona mo dipampiring gore go claimiwa dimafase back le nna ka ba ya mongwe wa claimileng ka go tseba history ya lefase la rena Mafhungo Slough. Then go shibile go tsošološitše ba re fitlha diplase tše 6 ka moletiko tša Munich mo mošato wa rena le gone bjalo beng gona. Miraḓo ya Mafhungo vhane vha khou ṱahisa mbilaelo vha ri a vha tu kana tshithu kha sia ḽa masheleni. Thandela dzi khou ḓi vhonala dzo takutshedza fhedzi zwi vhonala vho siwa nga nnḓa. Ke no šoma taba tša Mafhungo mara e ke re yana bjale ke ya ke tebela nkgoma le gorene a ke na leselo ande le ntwa a ke na le yona bjale so ntho eo e mpolaiša pelo ke yona dilo tše selo se se dirang gore ke se ka robala ke no dula ke nagana ka trust ya Mafhungo. So ba mmušo ke be ke gopela gore a o tsene CPA re šome le mmušo a tee trust ye e emele theko ka gore o a tshwana a re kry selo. Hu pfala uri ho vha na vhane vha mavu vha paḓaho maḓana a rathi zwi tshi tevhela u ṋetshedza lwa tshiofisi ya mavu ayo. Zwo ralo hu pfala uri tshivhalo itsho tsho no tsela fhasi u swika kha maḓana mavhili nga murahu ha musi vhaṅwe vho ri sia. Re isitse Mafhungo Asset Management Court, re isitse le Trust Court, and then le master re ngwaletse report le ena e phika di trustees because go bile le election e se mo molaong ka re masalary ya court gore batswadi ba rena sentse ba tlhokofala from mo listing ya 603 azanga ba verifyiwa, and then trust deed e clear gore go tlamile go be 2/3 majority. Khumbelo ya vha Mafhungo i khou lavhelelwa u thetsheleswa khothe khulwane nahone datumu i ḓo ḓivhadziwa hu si kale. Vhadzulapo vha Dopeni Matsharini Ṱhohoyanḓou vunḓuni ḽa Limpopo vha khou bya uri vha ṋewe maḓi o kunaho a u nwa. Vha ri ndi kale vha tshi ḓitika nga maḓi a zwisima zwo no fhisa ane vha ri vha sielisana na zwifuwo lwa miṅwaha yo fhiraho ya furaru yo fhelaho. Vhunzhi ha mivhundu nga fhasi ha tshiṱiriki tsha Vhembe ndi kale i na thaidzo ya maḓi. Muvhundu wa Dopeni Matsharini u wanala fhasi ya thavha ya Tswime ngei Soutpansberg nṱha ha tshipisa tsha maḓi a u fhisa. Sa izwi hu sina maḓi o kunaho dzibombini, vhadzulapo vha vhupo uvhu vha ka maḓi a fhasi tshipise hune mapfene, ṱhoho na zwifuwo zwa nwa hone. Vhadzulapo vha ri u laṱwa mathukhwi na phukha dzo faho henefho zwi vhanga khombo kha mutakalo wavho. A ri na maḓi, a huna na muthu na muthu yo no khou shuma, ri khou nwa maḓi a no khou ḽiwa nga zwipuka, dzimbya dzi kaswa hanefha na vhaṅwe vha sokou ḓa vha posela zwithu zwavho vho no khou bva kule vha tshi ḓa vha tshi posela mashika hanefha. Ha maḓi ane ra a shumisa ri nwa na dziphukha, dzidongi, dzikholomo, dziṱhoho na mapfene ri a nwa naho. Mara zwino nga nḓila ine ra khou tambula vhathu a vha ri thusi. Vharangaphanḓa vha vhadzulapo vha ri Dopeni Matsharini ndi huṅwe ha fhethu he ha vha hu tshi khou fanela u vhuyelwa nga tshiṱitshi tsha u kunakisa maḓi tsha Mutshedzi. Heli damu heli ḽa ḽi tshi dzhena maḓi, zwino a ḽi tsha dzhena maḓi. Problem khulwane ndi ya uri vhathu vha Makhado, ngori damu ḽi kha Makhado vho phula dzipaipi maḓi ha tsha gonya. Ro humbela mukhanselara uri zwi nga vha hani a ri to itelwa paipi ino to bva hangeni damuni i ḓe i shele hafha i songo tsha disturbiwa nga tshithu. Vha masipala wa tshiṱiriki tsha Vhembe vha ri vhaofisiri vha bvaho kha muhasho wavho wa thekhiniki vho rumelwa u vhona uri hu na mvelaphanḓa tshiṱitshini tsha u kunakisa maḓi tsha Mutshedzi. Vhembe Technical Department recalled contractors to come and make sure that they visit those areas which are having challenges which I've raised, so that they
make sure that they do their work to check and identify what might be the cause of water not reaching such areas which I've raised. Vho Shivambu vari u kokodzwa ha maḓi zwi siho mulayoni na zwone zwi thivhela mvelaphanḓa kha tshiṱitshi itshi. Zwa zwi ri mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 15 rands 94 cents, bond on the 21 rands 72 cents, euro on the 18 rands 60 cents, pula the 1 rand 13 cents. Mikobe phala JSE in tha. Cars verizon busuku 4,636, platinum 1,584, oil isingokuna only $89.41 ngafagi. Timu ya lushaka ya rugby ya Springboks yo tanganedza mafhungo madipa phanḓa musi chitakuwa uri wa ḓoroboni ya Cape Town mutamboni wa vhuvhili wa ndingo wa kantori wa maswina avo mahulwanesa vhane vha vha All Blacks nga mugivhela. Mukaputeni Siyakolisi o fhola nahone u ḓo tamba mutamboni uyo hune a ḓo dzhia vhukaputeni hawe murahu kha Peter Staff du Toit. Mugirisi wa dzi Springbok vha khou dzhia vhuḓifhinduleli ha u fenywa kha mutambo wa ndingo thoma na dzi All Blacks. Well, we're definitely sleeping less. And then, look, we're proud South Africans. And yes, when the guys now, when we went to the field, we could see the people, they're hurting, the fans also. So we are very desperate to try and win this game. And we see that in the training sessions, we see that in the coaches' mindsets. But no, you can't now all of a sudden overload yourself with work and training because you're playing a very good #1 team in the world on Saturday, and it's just plans and getting aligned and having intensity at training sessions. Erasmus ava ku vona vatambi va vukhakhi vha fhedza vhege yoṱhe vha tshi khou vha tsireledza kha u fenywa havo. A lot of the things that we asked from them, they did, and the plan didn't win the game for us. But it's definitely also not the players that lost the game for us. So I'm not just shielding them. I'm taking responsibility for what some decisions we made. But obviously, we're a group. But I don't want players to sit and explain here why we lost if it was more on me than I think. So I'm just trying to be honest, not shielding them. Dzi Boks dzi ita nḓowenḓowelo u fhedza fhano ḓoroboni ya Johannesburg phanḓa musi dzi tshi livha ngei ḓoroboni ya Cape Town nga nṱhani ha u shavha mutsho wa mvula. Ala musi ri a gadza hanefha a dovha madekwana avhuḓi ndende. Lokobera kwatani zere kwa nzo zuru kolosa mchasho kama rigwa naona kala machoro kore kumchwa makuru kwa nawo rambara kasupite zonzo zwa vadwa katezi nisupite zori ndizo spembo ne kasupite zwa katasha ngwa wana zinji zwa kolebera ngo raro pedzia chakala machoro kore mchwa mvula kolo kwa kasupite zonzo zwa vadwa wana ya mchwa makola sonta wote kola kwa kasupite zonzo zwa deula katina zinupite zori ndizo chipembe katina zinupite zori ndizo kobera pedzia udimana tsidzo zinza baone no kusimbizo ndo ko na mimene de ku udzure na mandari pala kapena shangwe na bori ndiya chipembe katina kapa kole pedzia zino madvera pandaro mudelo zwa mrashon piso ukalwanga degrees Celsius malotha Africa shimari kutoma ngavunza shino bora ndila khauti na konori ni mchono bora dovo pora machoni pedzia adwela chitawa pala Pretoria za gonya za suka 27 za winto suka 20 Central Johannesburg katina 26 pone bora ndi afere ena kan pedzia shipara panda shaka vundela bora ndvundla ene vundla lipopo nene fa kula mchono bora dovo opora pedzia hafi sa chitawa pala msina za gonya suka 28 za 31 pala liphala le katina 25 pone bora ndi apulukwana shipara panda shaka vundla bora ndvundla mpumala ngarane fa kula mchono bora ukubona dovo opora kala machoni pedzia
pedzia afisa kana dodal chitava unenza dokuyanza kusvika 24 pala sikukuza 021 pala mashishin katina 22 pone vari ndia Carolina chipera panda chaka mvile vari ndivunzila KwaZulu Natal nane paro kwa mchoro dovwa opora pedzia dodal chitava pala ulundi za goyanza kusvika 21 022 pala Richards Bay kati na 19 pone vari ndia Pietermaritzburg chipera panda chaka mvile ndivunzila Eastern Cape nane paro kwa mchoro dovwa opora mchoro pedzia dodal chitava pala malitswa za goyanza kusvika 22 za nthesa 20 pala mtata kati na 17 pone vari ndia Makanda chaka mvile vari ndivunzila Western Cape nane paro kwa mchoro dovwa opora mchoro pedzia afisa chitava pala friend dal za goyanza kusvika 32 za nthesa 25 pala Durban Cape Town katina 23 pone vari ndia Worcester chaka mvile vari ndivunzila Northern Cape nane paro kwa mchoro udovwa opora mchoro pedzia afisa chitava pala Uppington za goyanza nthesa za kusvika 32 28 pala Kuruman katina 31 pone vari ndia Springbok achipera panda chaka mvile vari ndivunzila Free State nane parukula mchoburu dovwa opora machoro pedzia afisa chitava pala Bothaville za goyanza nthesa za 27 26 pala Durban na vari ndia Bloemfontein kati na 26 upone vari ndia Kroonstad matazo zvino kunopetsa mvunzila shile vari ndivunzila Northwest nokuri ndi mchoburu nane pa kwa mchoburu dovwa opora kaspita zvinhu zvavundiri pedzia afisa chitava pala Mahikeng za 29 29 pala Tosca kati na 30 Freiburg na 29 upone vari ndia Taung matango ndo ngarizo bvakata fara mucho ndizvo zvafaro zveni madakwana anotere uda usiku wavode nda